Baba sihlangana lapha ke sisibayeni igama mbani? Dada Ngulube ke kodwa sifuyo zakho lapha ke ufuyile lapha kunjani lonyaka? Lo nyaka hayi unyaka lo uphose wabangcono lo 2025 ngiyazwa kodwa le minyaka emidleleyo le hayi ngizaphela lesifuyo sibilana indiyala le ishalo lwakhe Inkomo yakhona nje yakhona ubala ibona ingahlali ukhathi uziphi igazi ngamakhala ayeza ngaphansi khona ziyabe sezonakile Ezakho zaphela ngesikhathi se-drought lephelezi ingaki? ziyafika 10 zafayo. Manje hayi unyaka lo siphuma kiwo lo indlala inkomo zawuyiswa indlala Manje uzathini njalo kunje le inkomo uthi kufuneka imithi yenkomo ziyadibha ila zilamalanga ziyadibha kade ngeviki so umuthi wenkomo yona le general disease umuntu wankulu general disease uthi general disease kwakwenzakaleni qhamukile nje lo mkhuhlane lo abantu bathi nje usuka emkhazeni ngapha emadlweni inkomo yakhona zingabalakena le mkhuhlane lo la yanamathela kodwa lo nyaka lapha ke bona ngiyavuna yabo kudla kukhona lo nyaka hayi lo nyaka hayi abasebenzileyo thina siphoqwe khona ukuthi saphuza ukusebenza ngenxa yokuthi inkomo zethu bezilula so ukusebenza kwakhona bese short manpower lapho ukuthi sisebenze ngendlela kodwa hayi ngeke ufane sizazuza khona ukudla